reka mbasuhuze kandi nanone mbifuriza amahoro y'Imana mwebwe mukomeje gutega amatwi ukumbuye iki TV kabisa ibiganiro byinshi tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ndagusaba gukora subscribe ndetse na share ugasangiza inshuti zawe amakuru yose tubagezaho agiye atandukanye. Njyewe muhora mwumva nitwa Bimenyimana François. Reka rero uyu munsi tuzana amakuru y'imikino, ariko amakuru y'imikino avugwa muri transfer cyangwa se uburyo abakinnyi bahinduranya amakipe bakajya mu makipe mashyashya. Reka transfer ariko uyu munsi turi buvuge transfer zo hanze y'u Rwanda cyangwa se ku mugabane w'Uburayi, aho turi buze kuvuga ku makipe agiye atandukanye akomeye cyane mu mashampiyona agiye atandukanye kabisa, uburyo yagiye agura abakinnyi uko biraba byifashe byose tukaza kubikubwira. Reka rero aya makuru ya transfer nyatangirire mu ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal kabisa, Visit Rwanda. Bunzi iyo mvuze Arsenal abantu benshi bahita bumva Visit Rwanda kubera ko iyi ni ikipe ifitanye amasezerano n'igihugu cyacu cy'u Rwanda mu kuba izajya yamamaza igihugu cyacu kabisa. Abakinnyi bagiye batandukanye baza hano mu Rwanda baje gusura ibikorwa remezo. Reka rero nkubwire ko iyi kipe ya Arsenal yasinyishije umunyezamu witwa Lucas Migadi imukuye mu ikipe ya FC Nord. Uyu mukinnyi akaba yamaze kugera muri ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal kandi yamaze gusinyisha uwitwa David Khaya ndetse n'uwo bita Tommy Stafford imukuye muri Ajax. Tommy Stafford akaba yavuye muri Ajax, akaba nawe ari umunyezamu w'imyaka 18. Ikipe ya Arsenal kandi ntago yerekeye aho ngo kubera ko yagiye isinyisha uwo bita Ricardo Crofali imukuye mu ikipe ya Bologna. Uyu Ricardo icyo nakubwira nuko ari umukinnyi w'imyaka 22 y'amavuko ndetse akazajya yambara nimero 33 mu mugongo. Ngira ngo murabyumva kabisa, aho ngaho ni mu ikipe ya Arsenal. Reka duhite twambuka tujye mu ikipe yo mu mujyi wa Manchester kabisa, tugene mu mujyi wa Manchester City. Ngo ni ikipe ya Manchester City iherutse gutwara igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza. Yasinyishije umunya-Brazil Savinho imukuye muri Troyes. Uyu mukinnyi afite imyaka 20 y'amavuko, akaba yarakiniraga cyangwa se yarakiniye ikipe y'igihugu cya Brazil mu batarengeje imyaka 16, akinira ikipe y'igihugu ya Brazil y'abatarengeje imyaka 17 ndetse n'iy'abatarengeje imyaka 18, kandi nanone ku myaka 19 yahise yambuka akinira ikipe y'abasinya nyine y'abatarengeje imyaka 20 kabisa. Iyi kipe kandi ya Manchester City yasinyishije umuwinga witwa Mika Hamilton ufite imyaka 20 y'amavuko kabisa, ikaba yamukuye mu ikipe ya Middlesbrough kabisa. Nuko nguko byifashe mu ikipe ya Manchester City. Yuvuze Manchester City abantu benshi bahita baza bakakubwira ngo Manchester United cyangwa se amashitani y'umutuku. Abafana benshi kabisa b'iyi kipe ariko bagenda bayitazira bavuga bati amashitani y'umutuku turabamara. Ikipe rero ya Manchester United kuri ubu ngubu yamaze gusinyisha umunya-Netherlands Joshua Zirkzee amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2029. Uyu mukinnyi afite imyaka 23, akaba yakinaga mu ikipe ya Bologna kabisa, akaba aje muri ikipe ya Manchester United. Manchester United kandi yasinyishije umufaransa witwa Mathis de Ligt, nawe amasezerano azamugeza umwaka wa 2029. Ndetse kandi nanone iraza isinyisha umunyamaroke witwa Masai Muzlu. Uyu nguyu akaba afite imyaka 26. Uyu nguyu akaba yasinye amasezerano azamugeza muri 2028 kabisa. Ikipe ya Manchester United rero irakubwira iti twebwe twagiye ku isoko kugira ngo tubashe kuzitwara neza muri uyu mwaka wa 2024-2025 shampiyona y'Abongereza kabisa, tukareba ko twazayihagararira neza kandi tukaba twanayitwara. Nuko nguko bimeze mu ikipe ya Manchester United. Transfer zahavugwaga naho kuri ubu ngubu amakuru ari update naguha nuko ikipe ya West Ham United ikipe ya West Ham ikaba nayo yagiye ku isoko maze isinyisha umukinnyi imukuye muri Manchester United witwa Iron Wan Bissaka w'imyaka 26 kabisa. Bissaka akaba yerekeje muri ikipe ya West Ham nyuma
y'impaka nyinshi zagiye zivugwa abafana bagiye batandukanye, ariko kuri ubu ngubu akaba nawe yahisemo kwerekeza mu ikipe ya West Ham United kabisa. Reka tuve muri West Ham twerekeze mu ikipe ya Atletico de Madrid. Iyi kipe ya Atletico Madrid mu busanzwe ni ikipe ikina shampiyona ya Espagne, murabizi. Iyi kipe rero yagiye ku isoko nayo isinyisha uwo bita Julian Alvarez wakiniraga ikipe ya Manchester City. Uyu nguyu akaba yaragiye muri Manchester City guhera mu mwaka wa 2022. Uyu mukinnyi rero Alvarez akaba afite imyaka 24 y'amavuko, mu gihe yamaze akinira ikipe ya Manchester City. Icyo nakubwira nuko yagize uruhare mu mikino 103. Mu mikino 103 yatsinze ibitego 36 kabisa uyu nguyu Alvarez, mu gihe yakiniraga ikipe ya Manchester City. Kuri ubu ngubu rero akaba yerekeje mu ikipe yo muri shampiyona ya Espagne kabisa, bakunze kuvuga ko La Liga. Ngira ngo murabizi, Atletico Madrid ikaba yamwibitaho kabisa, akaba azayifasha mu kwikinira imikino iri imbere y'ishampiyona igiye gutangira. Reka tuve muri Atletico Madrid twerekeze tugaruke hano muri Premier League, tujye mu ikipe ya Chelsea the Blues. Yuvuze Chelsea ako kantu ntukongereho abafana bagutera amabuye. The Blues kabisa, ikipe ya Chelsea nkuko bakunze kwita nyine The Blues ikaba yasinyishije umukinnyi witwa Pedro Neto wakiniraga Wolverhampton kabisa. Uyu musore akaba afite imyaka 24 y'amavuko, akaba yasinye amasezerano y'imyaka 7 akinira ikipe ya Chelsea kabisa. Ikindi twakubwira nuko twakamuka tukajya muri Bournemouth. Ikipe ya Bournemouth ikaba yasinyishije umunyamexique w'imyaka 23 witwa Julian Prudhomme wakiniraga ikipe ya FC Barcelona, ngira ngo muramuzi. Akaba yakiniraga ikipe ya FC Barcelona ya hariya muri Espagne. Akaba rero yagiye muri Bournemouth kugira ngo azabashe gufasha ikipe kwitwara neza mu mikino igiye kuza kabisa. Nuko nguko bimeze rero mu transfer yavuga ari update kabisa. Abakinnyi bose nkubwiye basinye amakipe bikaba byatangajwe n'ibinyamakuru byandika bigiye bitandukanye, The Sky, Passport ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byagiye byandika kuri izi update z'abakinnyi bavuye mu makipe amwe bajya mu yandi. Reka rero ngushimire wowe wakomeje kuntega amatwi. Njyewe nari Bimenyimana François, ndagusaba kongera gukora share kandi ugakora subscribe kuri Ukumbuye TV, ubundi ukajya ukurikira amakuru mugezaho umunsi kundi.